Ngithola umsebenzi enkampanini enkulu, ema-ofisini amahle agudlulwandle. Wonke umuntu kuyiphupho lakhe ukuthi angasebenzela leya nkampani. Ngiqale-ke ngo-day one wami sengizosebenza la, it's day one. Ngicela ukunitshela ukuthi mengithi i-ofisi it's royalty, u-5-star we-office. Like everything ikhona kuleliya ofisi, lihle. Yazi bengingakholwa ukuthi njengokuthi ngiyi-accountant sengase nginikeze ubuhle obunjena, ubuhle be-ofisi. Uyabona ukuthi bafaka ingqondo yabo, bafaka and everything mangabe be-designer leliya ofisi. Heke bafethu sengiyasebenza kusuku lami lokuqala kahle kahle lana ikhampani owner ama-truck like shothi it's a logistic company. I-owner ama-trucks amaningi. Of course menginama-trucks abaningi, which means kuzoqashwa nomakhenikha abaningi, kuzoba namabhakha amaningi ekhampani. So mina-ke ngumuntu we-finance ozomanage konke lonto, ukukhokhekelwa kwabantu, ama-finances, imali ephumayo, imali engenayo, like someone who will analyze all of that yabo and put it in a paper, nje kube into ehlangene kwaziwa usikwenzakalani. Ake bafethu ngisabhizi-ke ngisazama nami ukusebenza ngo-day one wami, kuvela neqhamuke uMr Fumu. uMr Fumu i-husband ye-boss uMr Fumu. Hake uMr Fumu athi kumina, Miss Mngoma, grab your coat, we're about to leave to a very very important meeting, so grab your coat, we are leaving. Ayike nami-ke ngishe emadodeni ke khanjwe. Mangabe khanjwa guys, ngicela ukunitshela ukuthi royalty silandwa imoto enjani bafethu. Ilimo uqobo layo, like we are driving ngotop shayela. Ayike kulelimo khona mina nomphathi wenkampani ufikile. Ithina nje soyi-2 mase kuba u-driver. uMr Fumu uhambe ngolunye unyawo lemoto naye ehamba elandelwe yakhe team kade emlandela. Nala ufikile nayo uMadam ulandelwa ezinye imoto ezimgadile. Okay, mesifika-ke la emotweni ufikile is very very humble and nice. Uyaxoxa kufikile lana emotweni, welcome Miss Mngoma, siyakwamkela kwinkampani yethu ekubizwa ukuthi The Chosen One. Ngicela ukuthi ungangingabazi ukuthi njengoba usebenzela le nkampani, you are the chosen one. uNkulunkulu ukuthandile, kukhona uNkulunkulu akuthandile ngawe, you are the chosen one. Ake bafethu-ke nami ngizizwe ngi-important, ngi-special indlela ibhosi enomusa ngayo. Uvule inhliziyo lo bhosi, yambona mengabe ekhuluma. Mase yangitshela-ke lo bhosi ukuthi ayisaxolisa ukuthi indawo yakho yokuhlala, i-apartment bikade ingakalungi, kodwa by tomorrow izobe isilungile. Thina le nkampani sifuna bonke abasebenzi bethu babe comfortable, babe mnandi nje, yonke into nje ibe right, kuphileke kamnandi. Ngicela ukunitshela mangabe lifika lelo kusasa leli kuthiwa ngizomuvela ini kwi-apartment yami. Mangabe ngifika, hayibo, the apartment is apartmenting. Ngiyanitshela is apartmenting. Hayibo ubuhle obunjeyana bafethu, ngithi ngiyangena ngaphakathi khona amasofa nokusho imfoco obonayo ukuthi lento le iyabiza, akusinto okudlala. Isibhakazi se-TV, uyabona le TV lentsha lesanda ngena, isibhakazi se-TV into egcwele udonga. Hayike ngithi ngibuka ikhishi kuthi angihlanye, ikhishi likanokusho, a kitchen to die for. Hake bafethu nginyuka amastebhiso ngiye phezulu, hayibo ikamero lami top shayela, ngisho ne-spare room sakhona top shayela. Hayibo bafethu kunane-office la ngaphakathi uma bengifuna ukusebenza after hours ngisebenzele khona. Ngicela ukukutshela ukuthi ngiphindele ngibuyele emuva ekhishini, i-pantry igcwele ithe qhu ukudla. Angisayiphathi-ke ngaphandle i-landscape. Maseke kuba nenothi elinokhiye wemoto ukuthi okay, this is the company car le, ungayisebenzisa, you can go home, you can do whatever. We know ukuthi sakuqasha usuke ekudeni. Hake bafethu ngicela ukunitshela ngekusasa sengidriver i-BMW yekhampani, inwele ngivule i-aircon, inwele iphephezela ngemsebenzini. Ngithi ngazimuphi mina lo mthandazo ohlukile engawuthandaza ukuthi ngize ngithole impilo enje, a top shayela life. Sekusuku lami-ke lesibili-ke emsebenzini-ke, I'm trying to wrap ingqondo yami around bonke lobo mnandi obenzakalayo. Nami ngiyazama ukuthi sengiyithembisile ukuthi ngizokhipha u-A-gay wonke.
egame wami wonke ngizosebenza ngokukhulu ukuyikhandla ukuze ngitshengise ukuthi ngiya-appreciate yonke lento fontofu le yakhelwe for mina. Ake bafethu ngisasebenza kanjalo kungene uFikile, the one and only founder of The Chosen One. Ake uFikile-ke angene kumina azongi-check ukuthi ngingene kahle yini kwi-apartment yami. Ubezo-check-a lokho ukuthi am I comfortable, ikhona mhlawumpe enye into angayenza ukuthi ngibe comfortable. Ngimtshela ukuthi ngijabulile mphathi, I don't understand ukuthi why ninginikeza bonke lo bufocofoco lobo bumnandi kangaka, why all of this company. Athi uFikile, don't worry, thina abasebenzi bethu siyabanakekela bonke, akekho umsebenzi esingamnakekeli, wonke umsebenzi senza sure ukuthi i-comfort yale msebenzini uyayizwela ukuthi uyi-chosen one, because sonke lesisekelo sale nkampani sakhelwe phezulu kwevision uNkulunkulu anginikeza yona ukuthi kunabantu bakhe abakhethekile, the chosen ones, abazokwenza sure ukuthi we provide jobs la eSouth Africa. Senza ama-jobs, banakekela inkampani, bayibeke ezandleni zabo, benze sure ukuthi we provide jobs for many people, kuxoshwa indlala eSouth Africa. Ngisajabulile kanjalo nje masumedema yangitshela athi yazi ngibonile i-offer bakunikeze yona lana enkampanini, thina la enkampanini sine-offer ama-accountant imali esibanikeza yona, so ngicelile ukuthi ngicela ba-revise i-contract yakho. Bengiphuma la uzobe usuyitholile kuma-emails wakho, ngizo-check usebeyisendile yini. Bengibatshela ukuthi kumele bayi-revise according to imali thina esiyikhokhela ama-accountant wethu la, ukuze usebenze ngokukhulu ukukhululeka, ungenamona ungenalutho, uyibone into oyisebenzayo nawe. Ake ngibongeke nami ukucatshangela ungaka. Masithi boss wenzani ngomgqibelo, ngoba ngiyacabanga ukuthi la awazi muntu, usafika nje usazokube nomgqibelo enzima. Ngithi empeleni angazi, anginalutho engilihlelile ngoba vele angeke ngikwazi ukugoduka manje, ekhaya kukude kabi, komele ngigoduke mhlambe month end or maybe twice after, maybe once after 2 months nje ngisazo-decide. Athi umedem lo uFikile athi-ke osingeke ngikubonisa indawo, sikeze nje sithi ukurelaxa, sishawe umoya, siphumule kuyona le weekend. Ayike ngivumeki. Mengisala bafethu mangabe i-email yokuthi i-contract yami isirevisiwe isingenile, ngavela nengagodolwe emini ngashawa uvalo ukuthi yimi lo zohola imali enkulu kangaka. Baqinisile noma mhlawumbe bazosaze siyadlala. Yazi ngibone ngathi ngiyaphupha, ngibone ngathi lonke leliphupho leli ngiyaphupha nje, ayikho lento le. Okokuqala ngihlala endlini ebiza ama-million, mina the whole mina bengizoyiqashela indlu nje mhlawumbe iflat inyane engizokhokha khona 6,000 7,000. Hayibo bafethu ngishawa uvalo ngithi hayi amanga lawa, ngicabanga ukuthi hayibo ikhona into enje emhlabeni madoda, hayibo ikhona into enje, iqiniso ziyenzeka vele into enjengalezi, noma mhlawumbe kudlalwa ngami ngisazophaphama kuthi uyaphupha wena ntombazane. Ifike ngempela-ke i-Saturday, mina nobhosi-ke sesiyahamba bafethu, siya ebumnandini phela la ngithembisa ukuthi uyongibonisa indawo. Mesifika-ke nje isitobhu sethu sokugcina besesendaweni yobumnandi, endaweni yokudla, endaweni yokuphuza. Mengithi ngiyafika laphayana kugcwele abantu abanemali, you can tell ukuthi le ndawo le iyabiza nje, judging by imenu yakhona uyabona ukuthi kuyabiza. Ayikumnandini bafethu laphayana. Rule number 1, ungabophuza mangabe uhamba neboss, never drink alcohol in the presence of iboss. But iboss bekuyona-ke ngixisha ngewayini laphayana, bokule ngisipha kancane, angifuni nokuthi lize lingene egazini. Ileke ngitshela ukuthi relax, you are the chosen one, I'm also a chosen one, so we just need to have fun together, we just need to relax. Yo bafethu kwavelane kwabamnandi-ke le tafuleni, siyaxoxa-ke nalo muntu, uyangixoxela nge-life nje, siyaxoxa nje kumnandi nje, siyakhipha siyaxoxa nje nge-life, uyangixoxela nje nami ngiyaxoxa, sengirelaxile man, ngisikaze kwamnandi yazi. Ngiqhubeke-ke ngisebenze la ekhampanini, okay nje kumnandi. Uboss akasiyo umuntu hands on ekhampanini, uyafika nje kodwa wazi everything about ikhampani yakhe, uyavela nje there and there, but kube khona isikhathi eside angaveli. Futhi mangabe velile akujabulele from inside, umbona ukuthi ukujabulela ngenhliziyo yakhe yonke, akuncoma ukuthi ngiyabonga umsebenzi owenzayo, ngiyayibona imphumela, you are doing a very good job, you are the we chosen one, vele uyintombazane ehlakaniphile kwazi ukubamba izinto.
ake bafethu usho ukuthi lana mangabe sekufika imonth end ukuthi abantu bahole sekumele ngi-access ama-pay abantu, ngibona ama-pay abantu. Ngicela ukukutshela ukuthi abaholi abantu la enkampanini. Mina ngikhuluma ngo-driver abahola izumbulu zemali, bayahola abantu. Sho ukuthi le nkampani abantu banakekele ngempela. They have housing allowance, they have cell phone allowance, some they have car allowances. Nje abantu banakekele kule nkampani. Uyabona ukuthi uNkulunkulu le nkampani uyiblessa ngamasibomu because nayo yi-blessing empilweni zabanye abantu. Ayi man, mase kuba khona into suspicious nje, into e-off nyana nje engiyibonayo mina ngedwa. Angisho mina ngiphethe amabhuku enkampani, iboss ayi-reporting umuntu ukuthi iya kuphi kanjani noma ingazange emsebenzini, akekho umuntu oyaziyo ukuthi iye kuphi. Kodwa ngithi mangabe ngitracer i-statement senkampani, like there is a certain pattern man kule nkampani, pattern eyenzakalayo engenze ngiyichaze la ukuthi yini kwenzakalani la. Njalo ngonyaka le boss iyahamba eChina and akekho umuntu owaziyo ukuthi eChina. Mina ngazi ukuthi eChina because sengine access to ama finances. Ngiyabona ukuthi okay, angisho kumele zonke into zecompany, paperwork yecompany, paper trail ngigcine. Ngiyabona ukuthi hayi man eChina lana, and mangabe eChina kusala la eSouth Africa enkampanini kushona udriver oyedwa, and no one can notice because kuno driver maningi ama-trucker le nkampani. Bonke labo driver basuke beshone ngengozi yemoto, ngengozi yayo i-truck lena. Mhlampe i-report ivele ithi hayi lo driver lo beka speeda endaweni engamelanga ukuthi aspeede ngayo. Kuvela ama-report ukuthi no, ama-truck beka servisiwe, bonke ubufakazi bokuthi everything bekwi-good condition. Inkinga bekulo muntu. Kubona bonke labantu inkinga ikhomba kulabantu, kodwa kuthola ukuthi omunye mhlawumbe bekaphuzile, omunye bekenzeni. Zonke inkinga nje zikhomba kubona labantu, ayikazi nje inkinga ikhomba ekampanini. Ingithuseke le pattern ukuthi every year uboss uye eChina kusale kufa umuntu. Ngitshekiswa amathikithi njalo ukuthi kokhokhela imali yokuthi uboss aye eChina lana kanjani. Ake sengivulile kamehlo ukuthi okay, uhamba after so many months, ngicalculate ngiyibona inyanga azohamba ngayo. Ifike lo nyanga ngempela seliyangishaya uvalo. Ingene ngempela i-report yokuthi khona umuntu emsebenzini osengene kwi-car accident, kuhlala amahora ambalwa sithola ukuthi useshonile lo muntu. Akuvelane kungicacele ba njengezinqa zesele ukuthi la kuyathakathwa la. Wenzani lo mphathi eChina? Yini la ilande eChina? Yini le bulala abantu? Imuphi lo mcebo omngaka awulande eChina? And thina we are within inside, sidla wona lo mcebo, sidla yona le mali yegazi. And wenza sure ukuthi uyasiblinda ingqondo zethu, asinikeze a perfect life, a soft life yangempela ephezulu, eseqophelweni ezingeni eliphezulu, ukuze thina singaboni lutho ukuthi kwenzikalani la. Noma swasubonile kube nzima ukuphuma because lempilo iphila lana, uyiphi inkampani engakunikeza yona lempilo. Ngithi ukujula kule pattern, ngicela ukuntshela ngithi ukujula kule pattern, ngibuke labantu laba abashonayo. There is a certain pattern kuyona nalabantu laba abashonayo. Kunabantu aba-targeted based on inyanga, khona indlela a-calculate ngayo ukuthi on this month kumele ngithole umuntu okanje oqala umuntu okanje. Yabona le pattern yakhe ngize ngiyibambe ngiyibukele eminyakeni edlule ukuthi okay, le pattern ibihamba kanjena. Mangabe ngithi ngiyabona she is due ukuthi aphindele eChina futhi, and mangabe ngithi ngiya-check umuntu ozosala ashone la umina according to ile pattern, ukuthi le pattern isithi ifuna umuntu okanje oneminyaka kanje. Sho ukuthi le boss ubekazi ukuthi ngizoshayela mina u28 years sengineminyaka engaka ngisebenzela le nkampani yakhe, ungiqashe ngamasibomu. I fit the exact description yele pattern yakhe le afuna ukuthwala ngayo. Ngicela ukuntshela ukuthi sengiyaqoqa ngemanje ngiqoqa amaregerigami, ngiyabaleka kanti nina nazi. Angisho niyakhumbula isikothiwa i-apartment izoba ready kusasa. I-apartment be ready.
they were just wiring i-apartment ukuthi bangibone yonke into engiyenzayo, bangizwe yonke into engiyishoyo, babone yonke into. Shukuthi nje these people, they know everything about me. Mina ngiyaqoqa nje ngitshela ukuthi ngiyahamba, ngithamba ngabe ngithi sengiyaphuma iminyango ivela nithi xaxa. Ikhiwe ngeinto zagesi, mina bengingazi ukuthi le mshini le iyakhiwa ngeinto zagesi. I know ukuthi windows are bulletproof. I know ukuthi doors are bulletproof. I know ukuthi on top kwe-ceiling kwenziwe islab before kufakwe roof, because iyangitshela ukuthi iboss yathi safety comes first for abantu bayo. Bengingazi ukuthi nezicabha lezi ziyakwazi nje ukuthi ziyilock, kuvela nekukhuluma ivoice yomlungu. Doors locked. Bafethu, kwavela nekwangicacela ukuthi hayi la ngikidneshiwe-ke, ngizolindela usuku lami lokugcina, usuku lami lokufa. Shukuthi sengiyinyamazane-ke evalelekile laphayana bafethu, ngithi ngiyazama ukufona, ngizama ukwenza ini, kuvela nekucaca ukuthi nje akuna-network lapha endlini, i-network isivalekile. Ibhosi yami ihambe kiye eChina. Hayi ngihlaleke ngine-stress-ke manje, ngithi ngiyamemeza, vele wangitshela ukuthi le ndlu soundproof, akekho umuntu ozongizwa, ngamemeza ngenza in. Ngihlaleke le ndlini bafethu, sengiyakhawunta iy'nsuku, sengilindele usuku lami lokushona. Ibhosi yami ifike eChina, iChina lisho ukuthi lo muntu lo, inyamazane lo ivalele laphayana, isuspectile. And once inyamazane yasuspecta, lo mhlatshelo loyo angeke uze wenzeke. Kuzomela ukuthi uze nayo-ke lo nyamazane esuspectile-ke la, izokujoyina ibe yipart yokuthi nayo isiyiphathi yalo mthwalo, izothatha nayo isithwalo, ibe a very, very important piece of the puzzle empilweni yakho. Because yahamba le nyamazane yaqala yapepereza ngaphandle, yatshela abantu, khohlwa-ke ngombuso wakho uyovithika, ngoba sekukhona umuntu owazi imfihlo yakho. Ngakutshela ukuthi imfihlo yakho kumele kube imfihlo yakho wedwa, akekho umuntu okumele ayazi. Ake ngikala isikhathi ukuthi hayibo, ubhosi kumele ngabe ubuyile manje eChina. Kwenzakalani, angifanga, kwenzakalani, and iphethini vele bithi kuzofa mina ngivalelekile lana, kwenzakalani. Ngicela ukuntshela-ke, kuvelane kudlale nje kwi-TV, kuvela umndeni wasekhaya wonke, kuvele ingane yami, nginengane encane-ke mina, mhlawumbe nabo 9-10 years, ivele isesikoleni. Ngangiyithole nje ngisasemncane, ngisana 18, ivele ingane isesikoleni. Kuvela umndeni wami ukuphi ubhizi nempilo, uvela la escreenini. Kungicaceleke ukuthi lo boss wami useqonda ukuthi uzowubulala umndeni wami. Futhi umbone, yazi, avelane naye athi pheshe eduze nengane yami, afika ibingelela iphuswiti. Athi pheshe eduze nabazali bami, afika babingelela benayisi kubona. Athi pheshe eduze komndeni wami, wonke umuntu nje umbone ukuthi uya-interacta naye. Kungicacele ukuthi le boss iyangithreatenisha-ke manje, iyangithreatenisha. Family, before ngiqhubeke, asakhona njalo ama-movie wethu, uKing Mtsetserebhana part 1 and part 2 sisawuthengisa. Part 1 20 rand, part 2 30 rands, so it's 50 rands in total. Mase kuthi futhi isakhona iseries yethu, I signed a deal with the devil ezophuma bakwethu. So ngicela ukuthi nje mangabe kuukuthi interested ukuthi uthenge iseries yethu, it's only 80 rands. Just imagine wakwazi waphi iseries yonke ya 80 rands, izobe nama episode awu-6 ke. Ama banking details wethu ke akhona na our timeline, futhi akhona nala kwi-post. So just in case if you are interested, make a payment to our Capitec account, usebenzise ke i-cell number yakho as a reference, ukuze ngosuku ke lama payments sikuthumele ke ilinki kuyona i-cell number yakho, ilinki ye-movie. Siyabonga kakhulu. Kusenjalo ke bafethu, kuvelane kungene ifone. Remember ukuthi ama-calls bekade engangeni sonke lesikhathi lesi, luvelane lingene ucingo. Hayibo, ibhosi yami engifonelayo ithi, ntombazane, let's cut the chit chat. Ikhava yami isiblowekile ke manje.
wena usuyazi ukuthi mina ngiyenze njani ukuze ngithole imali ukuthi inkampani ngiyiqinisile ngithwele eChina. Lalela lana ntombazane, ku between two things. It's either kodwa kusalayo egcineni uzonginikeza lento engiyifunayo. Angenze ngikubulale, kodwa abaphathi bami lengithwele kubona eChina, they want to see you ngoba usungimoshela into zami wathola iqiniso. They want to see you. It's either uhamba nami siyobabona noma ngihlukumeza umndeni wakho. Kodwa egcineni kosuku ngizohlumeza kancane and njengoba uvalelekile lapho uzobubuka lapho ku TV. Lo TV noma ungayicima ayicimeki, noma kuthiwa wehlisa ivolume ayehliki ivolume. Ukuscreama kwabo every day uzobukuzwa kancane bangoze ngistop ukubahlukumeza the day wena usuya eChina. So it's up to you ntombazane. Do you save your family and go to China with me, or le family yakho le uyayibulala? Ngiyayibulala already. Kodwa ngiyibulala kancane, ngithatha unyaka wonke ngikuvalele lapho. Ngiyincunza nje kancane ubhekile. Ake bafethu ngivumeke manje kule boss ngizokwenza njani nakuthiwa kuzoncunzwa ifamily yami. Ake athi pakisha iyeze transport, upakisha impahla yethu obushayela iyeze transport njengamanje. Ake bafethu ngipakisheke, yazi ngihamba uhambo lumnyama ngazi ukuthi ngiyokwenzani le. Okokuqala mina ngumuntu othandazayo, umuntu kaNkulunkulu. Ngithi baba ngibiyele, cover me Lord, angazi usikwenzakalani. Angiyicelanga yonke lempilo, why uNkulunkulu uyibeke ezithebeni zami. I didn't ask for this. Mina ngacela umsebenzi, ngacela ukuphumelela, ngacela icomfort. Simakade, please solve this. Siyahamba ku-private jet siyaxoxa. Mina nje inhliziyo yami ngiyathandaza, iyangitshela le boss uthi relax, nothing will happen to you. Remember, you are the chosen one. I once told you ukuthi you are the chosen one. Everyone in this company is the chosen one. Yo, ivoice yakhe ngathi la Sathane, miyakhuluma nevoice elisexy yabo ngathi ilabantu abadlala kuma romantic movies yabo. Athi you are the chosen one. Yabona ebo kuthi angihlanyi kodwa ke ngiyathandaza, Nkosi iba nami baba, protect me, hamba nami baba. Hayi sifike ke China lakhona singenise kwenye indlu bafethu. Ngingeniswe ke kule ndlu ngaze kwenzakalani, ngizobulawa, ngizothwaliswa, angisane ndaba. As long as uzoba safe impilo yengane yami nabazali bami, ngisho ngabulawa mina, as long as they are going to be given a second chance empilweni. Because bekufana bengizofala phayana kule yandlu nabo bafe futhi kuphele kanjalo ngempilo zethu. eChina ke bafethu sengivalele nelinye ikhehle lihamba lizolikhokhome elinenzipho ezinde egcwele izitaki zegazi labantu. Ngiyacabanga ukuthi le China mhlawumbe licabana ngale nzipho. Ayike le China lingitshela ukuthi are you aware of a process ezokwenziwa la? Ngithi mina no, I'm not aware. Lingichazele ngeprocess wena because wablowa icover yokuthwala kukaFikile. So izinto zethu zithi zifuna wena ukuthi nawe ube part yokuthwala kukaFikile. So wena noFikile, you are now going to be partners. Now you are going to make sure ukuthi le company iyasucceed iyama, and there is always that one employee eshonayo every year. Ungawari wena, like bantu eSouth Africa baningi, more than 53 million. So vele ukushona komuntu oyedwa akusho ukuthi ini lo muntu umndeni wakho uyaholela izumbulu zemali anakekele, unikeza nje izumbulu, they take care of lo mndeni forever and ever, amen. So don't worry, it's a blessing. You'll be bringing a blessing kwifamily, a blessing abangakaze bayithola, a blessing yokuthi suyabanakekela afterwards. Noma kuthiwa othandekile wabo udlulile emhlabeni, vele bebezomenzani, because money makes the world to go around. So thina we give them money and their world iya improveka after that. Ziqaleke inyembezi zehle ngikhaleke, angifuni mina ukwenza lento, angifuni mina ukuthwala, I don't want to be part of abantu ababulala abantu. Hey lisle China awuna yazi le China melikhuluma ngeChina kodwa usukulizwa ukuthi lithini, uvela no understand nje angazi kwenziwa yini. Lithi le China kumina lalela lana ntombazane ndini, it's awuna choice la, awuyikhetheli. Kanti ufike la kutshela ngani ukuthi you are the chosen one. Like waqasha kwaziwa according to ikhalenda lethu singaleli langa leli wena yobo umnikelo. Like wonke umuntu oqashekile enkampani, they are the chosen ones. Ufikile akakutshelanga yini, ngithi mina wangitshela ukuthi I'm the chosen one, but not for ukufa, not for ukuthi ngibe sacrifice nje. I'm the chosen one ukuthi to assist the company ukuthi iqhubeka, more people to get more jobs.
ithi leli channel kanti akusikona lo kwenzayo manje. Angisho manje uzokwenza sure ukuthi everyone gets jobs, inkampani yakhulu iyadlondlobala. Ngithi mina no, ithe ungangimoshela isikhathi, uyaqala umsebenzi manje. Ngicela ukukutshela-ke le nyanga ingotawote ithi iyangicaba ngale nzipho zayo. Yazi ukuthi icaba endaweni engeke kwazi umuntu ukuthi ucatshiwe ney'ncatsho. Igcwaba ngaphansi kwamanswempe, emanswempeni-ke isemaqhuzini ezinqa. Hayi mangabe iyangicaba angicabeki mina. Izinikini ikhanda ithi like I can't reach your soul. Angifikelele kwisoul yakho. Ngathi kunalolu donga lolu oluphakathi kwami nesoul yakho and ngithi ngiyazama angikwazi ukufinyelela kwisoul yakho. Lalela lana ntombazane-ke. Uzongiphumela ngale back door uhambe ungaphinde ubuye ungaphinde uwenze lutho yokuhlanganisa nofikile ungaphinde cause if wabuyela emuva suka manje uhambe ungabusathatha lutho ungabusalanda lutho hamba ntombazane. Ngicela ukuntshela bafethu ungaphuma ngalo back door iselingitshela le channel ukuthi hamba ngabusabuyela emuva ungasafuna lutho because I cannot reach your soul. Yey imithandazo yami nemithandazo yabazali bami. Yazi ngicela ukukutshela ukuthi uNkulunkulu uyayibhenka imithandazo. Ngesinye isikhathi ufile ngathi lapho uNkulunkulu akangizwa kanti uNkulunkulu nje unebhenki lemthandazo la oyoyidinga khona lemthandazo. You withdraw mtaka baba, you withdraw mtase, withdraw kuyona lemthandazo and imithandazo iyona le ekuprotectayo. Ngicela ukukutshela ukuthi emva kwalapho sezwa-ke ey'ndabeni ukuthi inkampani yafikile nje isiyinhlabathi siphelile nje is crashing. Kwakuthiwa nje inkampani iyacrasha because bisikwi-JSE inkampani kafikile. Kwathiwa nje siphumele ku-JSE the company is crashing. People they are losing their jobs. Intontoni saze sambona nofikile naye impela eseze waphupha ngisho nokuphupha because upowerful. I've realized ukuthi ngipowerful. uNkulunkulu engithumela phayana ukuthi ngizoqeda ngako konke lobuloyi ngabo bonke lobuthakathi obabukhona bulawa abantu every year human slaughtering. uNkulunkulu bekangithumele just to finish yonke lento le ukuthi ngizoqeda ngayo yonke lento le. So I've realized ukuthi mangabe umzalwane it's very important ukuthi umveze uNkulunkulu okuwena wherever you are. Kubalekile ukuthi ulimele ivangeli elikuwena wherever you are. And uNkulunkulu ke uyaxolela ngazo zonke izinto lezo zenzayo. Ngiyacabanga ukuthi umzalwane phela it's not part of ubuzalwane uhamba uphuza udakwa. You remember ukuthi mina ngangikonkoroza ngimomorota amawayini kanye nofikile. Kanti ke it was all part of the plan ukuthi uNkulunkulu uzongisebenzisa laphayana ukuthi ngizowisa ngidilize igodlo zobumnyama nehuman slaughtering ngizoqeda ngayo. Mningi imphefumulo usho ukuthi eyasinda eyayisalandela because iphethini bikade isidwetshiwe already. Ngizoyibeka lapho indaba yethu okwanamhlanje isiyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Mangabe kuukuthi ke you've made it this far ungasho i-comment section ukuthi hayi sengifikileke mina ekugcineni. Congratulations ukuthi ufike ekugcineni. Siyanthanda kakhulu family. Ningakhohlwa ukuthi nifollow to all social media platforms. Buzz SA siyanthanda kakhulu.